बलूचिया तो चाले चीज सेट कनाना मग ये गप जनक होती कि आसमान के राहते लोट असता बयानी सूरता इस बयान करने बोला कारिस्ती पूरे तजुर्बा था मैं आखने पूरे मुआशरा ही एक जिंदा कुता यकी किते आसमान पदा के गिदारो पदा के गिदार बोले हर किस्सा आजमा के नहीं रहे दो मीचे क्या लिखी थे वश नहीं नावल तो का चीज आना तो गु सर्जुमे जुजियाता बयान बलूची प्लेटफार्म में मरागेश रुजने आदिंग द्रुत द्रबात गुली चारू का मना शरफ शाद वशत कने शुमारा मरागेश रुजने आदिंग का गुमा अमरादारी कनगन चंदन साच मरुची में गप जने आजमा के बाबता आजमा के म्या उस्तमानी राजदब तरी पुजदरी आई बाबता गप जने ओ पदा आजमा के सफर सरा गप जनाना मा बलूची आजमा के अमा सफर आई सरा गप जने आजमा के इज़्म सरा गप जने ओ जोहद कने के आजमा के बाबता यक सर्ज में बहस त्रानी या त्रानो बावस्ते देमा बहते उमा इशारा पद यक कसानी कंक्लूजन या के आसरी दात बिकनी तो गुले चारू का के मा वहदे आजमा के बाबता गप जने गुड़ा आजमा कुआ नूज़द सदे के मा बिंदाती ज़माने के हमेशा ये वहदा देमत का भले इश्य चपी सर हम दुनिया दुरुस्त ज़ुबानन तहा किस्सा बितगा वनडे किस्सा हिकायत दास्तान बितगा आहानी तो काम हंचे जोजो बहार हंचे तकनीक हंचे रहबंद बितगा के आजमा के बुनियादी रंगा बितगा ओ के हमा ज़मानगा के आजमा के मर्दमा के रहबंद जोड़ कुतगा हमें किस्सा ची पदा जोड़ कुतगा इश्य कसाने पुजदरी हंसने ई वड़ाइंद के हजदसदो नूज़दहा वाशिंगटन इरविंग नामे मर्दिया अमेरिका है तो का यक किताब ही चाप कुता क्या ही नाम बिता दी स्केच बुक तो का केमा किस्सा बितगा ई वाशिंगटन इरविंग चवतावा नसाचतगा भले हमें किस्सा मौजूद है किस्सा जोरतगा एक नूके दाबिया एक नूके द्रोशमिया नविश्ता कुतगा वाहन तो का केमा आजमा के एक ज़रूरतें भी आहान तो का आवरता ओचा ई कहानी के हमा गीदी किस्सा बितगा आहान रंग चाहा जदा पुता पदा हमें रवायत मुताबिक कम रंग तेरा तकरीबन किसास अजद सदुसी पंच चेले ज़मानगा नतनियल हार नामे मर्दी बुता आइए किस्ती किताबें नविश्ता कुता दी ट्वाइस टोल्ड स्टोरी यानी दोबार गोश्त के किस्सा ये किस्सा किस्ते आइया हम पदा हमें वड़ा कसिलहती तमसील बितगा कि अहिया जोरतगा वो निविष्टा कोतगा भले आहान तो का बदली आवरता आचा वहाने गीदी के सहा जदा कोतगा नौके दौरा को हम ग्रंज कोतगा तो हमें किस्सा बितगा के सरी जमानेगा के आजमा कानी किताब को शगुबा पदा एडगर एलन पोआ किसा हजदसदो चेले जमानेगा यक निविष्टा कोता क्या ये तो का या आजमा के हमारा रहबंदा ये तो का गोश्तगा वो हमा जमान का एक ताकमंदी तक ग्राहम ये हजद सदो चेल्लो दुआ चाबुता हमा ये तो का पदा ये दुआ ही चीज़ देमा औरतगा उमरुची हम वहदे के आजमा के गप भी आजमा के स्ट्रक्चर गप भी आजमा के स्ट्रिक्टानी गप भी या जुज़ो बहरानी के गप भी गोड़ा एडगर एलन पोवे के हमा मजमून है हमा नविश्ता के मरुची हम अहमियत देग भी परचे के आइया गिशीता पोवा गिशीता के आजमा चूं बिंदात भी ये कॉन्फ्लिक्ट चूं ने बा क्लाइमेक्स चूं आरग भी पद रिजोल्यूशन के भी ये गिशु गिवार भी के सहया चूं भी और गुड सरा आसरा चूं रसेनक भी एक रहबंदी देमा औरता तो ये किससे हमें के किस्सा है पुजदरे ये पुजदरे तो माँ ई बाबता किससे चंदन साचा हम गोता हबारो कप्पानी टोका किसने हवार गेजा चंदन साची के आजमा के और हमें के एलन पोवे के मा गप्पा जनगते एडगर एलन पोवे के अय्या मा राबंद तहीं तगा ईशानी बाबता तो ची विषय तो के आजमा के मा बिंदात सरा गपुत्रान को के आजमा हमें के बिंदाती मर्दम होतगा आया के सहारा जुरता पदा नोक नबिस्ता नोक आजमा करता नो मन जेड़गा तो ये कुछ हम चीज़ें और शुरू आओ में कैसा जोरत गंते के वत्शा नविश्ता करते गा भले आ कुछ हम चीज़ें के सहारा जोरत गे चाजुमा का जुता करते गे
چونکہ تو گا پترانا تے کہ شامی ضرورت گا بلے بیا کہ یک مردم یا گا اچ وقت ہرچ قصہ ہی بیٹا ہی نہیں آزمان کے یا اننا تو یہ ترانا دیما مر نہیں آزما کو ظاہر ہے آزما کے قصہ جدائی بھی آوا یہ جدائیں یک تحریب بیتے ہیں یہ بابتا وہ یک مشہور گپیں ہم ہستے ہیں کہ ہر قصہ ہر آزما کا یا قصہ ہی معنوی بلے ہر قصہ آزما کی نہیں تو اسی وجہ سے کہ آزما کے وہ ہم قصہ درمیانہ کے ایک فرق کیا یہ تو کا ہستا آشی کے مثلا یہ قصہ ہی سادہ بھی سادہ زبانی اگو نوشتہ کنگ بھی دمی پدا قصہ را کستے چونکہ قصہ تو کا غیر عقلی چیزاں بیت کنا او قصہ ساز وتی تخیل آگو ہر چیزی سازان کا ہما وڑا بھی بلے آزما تو کا اے وڑنا بھی آزما تو کا کہ اس طرح یک ہما فیک تیزی رگ بھی یک راستی زیرگ بھی او آہی آرہ پدا قصہ ہی دروشم دائک بیتے ہیں یک تو خیال زیرے یا تو واقعی زیرے یا تو کارست زیرے او آہی جزیات آنگو آہی پدا بیان کنے او تو وانو کارا ما کے وانو کی آہی آرہ تو یک صدقی دے کہ من ایک قصہ آرگایا ای قصہ ہی بلے ای حقیقتے ہم ای وڑا بیت ہم تو آہی آرہ اما کے تی وانو کے ست کو بے سہا دے منی کہلا قصہ ہے واسطہ ای وڑی ست کے ای وڑی بے سہا دے کے ضرورت نہیں قصہ تو کجام وڑا بندات کنے او کجام وڑا حلاس کرے دومی سے کہ آزما کے تو کا کہ پلاٹ ہی بیتے ہیں آئیے پلاٹ چاہ قصہ ہی پلاٹا جدائے بیتے ہیں قصہ تو کا پلاٹ آرہ تو واقع آنا گشان کرے بلے آہانا وطمہ وطا بندوق یا ہمگرنچ نہ کرے آزما کے تو کا تو ہر واقع آرہ وہ دمی واقعہ بندوق کرے تو ہمیں واقعہ ہے کہ بندوقی کے بیتے ہیں آپ اما فکشنل پلاٹ گوشک بھی یا شارٹ اسٹوری پلاٹ گوشک بیتے ہیں کہ آپ بندوق بیتے ہیں یہ بارو ہم کئی وہ مشہور قولی ہیں فاسٹرے کے بادشاہ مور بادشاہ جن مور یہ قصہ ہی بادشاہ ہے میرا ہم یہ واقعی اور یہ جنین ہے میرا ہم یک واقعی بلے بادشاہ مور پدا یہ گما یہ جنین مور گڑا یہ کستے یک پلاٹے بیتے پرچہ کے ادا یک واقعی کو دوی واقعہ ہمگرن چے بندوق کے تو یہ حسابہ کستے جدا بیتے ہیں دوی قصہ تو کا ہنچو کے گوشت کے قصہ تو کا تو معفوق الفطرتیں چیزاں نہیں ہم باروا گوشت کنے اچھی چیزاں سے گوشت کنے کے غیر عقلیاں بلے آزما کے تو کا تو ہر وحدہ جہد کنے کے فیک ٹاگو گپ جنے وہ تو آگاں مطلب ہنچی گپی جا کے عقلی بڑا بھت کت نہ کہاں بڑا تو تی وانو کارا ای دلیل دے کہ ما ای حسابہ ای چیزارا ای وڑ بھت کت کہاں چونکہ فرانس کافکا ما میٹا مارفسزا چاریں کہ یہ تو کا ما کے گریگر رسم سائیں کستے ہیں یک مزنی جون یا بدل بھی یا چیا بلے آزما کے تو آن گئے ترا فرانس کافکا ہنچے وڑے کستے ہوتی قصہاں دلیلاں ہوتی گپاں گشگائیں کہ ترا محسوس بھی کہ مردمانی قصہ آرگائیں چیزانا کو حقیقتہ ہم دب کا نگائیں تو آزما کے تو کا فیکٹ اور فکشن دوئیں یا جاگہ با وہ پدا قصہ نویسک بھی قصہ ہے تو کا بس قصہ ہی بھی یک گپی ما ہمیں اشکرتا کہ قصہ مرچی کے آزما کے یہ یکی و ارجائے بونگیچ کنک بھی وابی دروشما ہم کہتے ہیں واب دروشما بندت کنک بھی یکی ما یہ چیز دیستا تو دومی یک چیز ما چکو وانگا بتا یکی کچھ بتا کہ اینٹی اسٹوری یہ چونی آزما بتا کہ اسٹوری اینٹی اسٹوری کچھ بتا بچہ یہ منیالا بلوچی ادبا کے وڑی بحث و تران اتکگا ای وقتا چھ پیسر اتکگا وقتا چھ پیسر گوشگ مقصد اشی منی کہ آزما دنیا تو کا تو چارے ماں کہ ہمیں امریکہ کے مردمانی مثال دا یا تو پدرندہ کا ہے کہ روس تو کا گوگور چیخوف ای میکسم گور کی مردم آزما نوشتہ کنگا ہاں
فرانس تو کا کس بلزاکیں یا کہ موپاسائیں مردم کے نوشتہ کنگاہاں یا ادا انگلینڈ کستے چارلز ڈکنز و یہ مردم کیتھرین مینسفیلڈ وغیرہ کے آزماں کے نوشتہ کنگاہاں گڑا آہانی کرا کستے یک آزماں کے اما کے وہ جزیات محکم رنگیا ہنا فالو کنگاہانی رنگیری کنگاہاں ہما چیزانی کے پوا ٹہیں تگا کہ آزماں کارا یک واقعی دے گا ہاں پدا یہ بنداتی ہستے ایکسپوزیشن گوشیے تو یا بنداتی گوشے پدا کستے کنفلکٹ کہتے ہیں پدا کلائمیکس کہے پدا ریزولیشن کہے اور پدا اینڈ کہتے ہیں تو ایک کستے درستی چیز کے ادا تو گندے ہاں فالو کرنا یعنی بیانی صورتہ چیز بیان کرنا بوگا ہاں ہمیں بڑا تو اگاں دور نہ روئے اردو چارے اردو کستے ہیں 19 صدا کہ پریم چندہ اولی آزماں کے نوشتہ کو تھا 19 صدی جندہ لکھ کے تگی تو پریم چندہ بغیر پدا دا کہ کرشن چندر منٹو یہ مردمہ کہے یعنی دا 1960 سال تو کا میں آہاں کستے ہم آزماں کے لکھ کے تگا آہاں پدا ہم بیانی صورتہ لکھ کے تگا کردار مضبوط ہیں قصہ مضبوط ہیں واقعہ پیش کایاں او زبان و بیان خوبصورتیں بڑی آئیں ہر چیز کستے یک غالبیت ہوکائیں تکرہ پیدا گئے میں کہہ رہا ماں بلوچیا کے چاریں بدبختیاں ہی وڑ نہیں بلوچیا تو چارے چیز سیٹ کنانا مثلا میں کہہ رہا بیانی آزماں کما کے تچکی قصہ آزماں کے دل تبا لکھ نبی تا مثلا تو وہاں بیچارے کہ بلوچیا کجا مردمیں کیا یہ 700 آزماں کے لکھتا تو وادی چیخوفا چارے یا موپاساں چارے ایون کرشن چندرا و منٹوا چارے ای مردمانی کسی چا 700 کم تر آزماں نا ایشاں دل تبا لکھتا او ہما کے بیانیہ بھی تا آئیے درستے تکو پہنات یا کیا کتگا نو کستے پدا رندہ دنیا تو کا کستے یہ چیز اتکا کہ چیزاں چینجز اتکا آہاں چارتا کہ نو اظہار ہے یا درنگاز ہے کہ اما راہ و درہ محدود بھی آنا اڑا آہاں نشان چینج کتا او پدا ایک تو ہمیں گپا جانے کہ آزماں واب صورتہ لکھ بھی آزماں چیدگی صورتہ لکھ بھی آزماں تجریدی صورتہ لکھ بھی تو ایک اس نے میں کہہ رہا منی حالا پری میچور گپ بیتگا او انگتا منی حالا انگتا ہمیں گپاں پرچہ کہ میں کہہ رہا دنگتا ماں گاؤتی 7 سال آزماں کارا بچکا سے بزور نے اور آہیارا چو گیچن بکنے گوڑ چچو آزماں کا کہ شریں آزماں کے دروشما دیما کہاں یا ماہانا کامیاب آزماں کو گوشت کنے تو اسی واسطہ منی خیال ماں یبری کستے انتی سٹوری انتی پلاٹ تجریدی آزماں ایشاں ای بحسارا وطی کرا یبری میارے یبری ماں کستے آزماں بلک کی اور آزماں کا کو ہما جزیاتا ہما چیانگو بلک کی کہ دنیا تو کا لکھک بیتگا البتہ یک چیزیں علامتی کہ تو گوشے چونا یہ ہوا اشی کہ الفاظ لفظ وقت یک علامت ہے وقتی پشتہ ہزاراں دیکھے معنی دارت ہیں وہ ہما کے لفظ ہیں یا آزماں کی توقع کے کہتے ہیں یا جملہی آزماں کی توقع کہتے ہیں اب بعض وڑا انٹرپریٹ بھی کت کنتے تو یک جملہ ہی آ رہا تو گوشے کہ بزیں درج کی ساہگا غریب مردمیں نشتہ اشیارہ تو سماجی حساب ہم انٹرپریٹ کت کنے تو اشیارہ سیاسی حساب ہم کستے گشو گیوار کت کنے تو اشیارہ نفسیاتی حساب ہم گشو گیوار کت کنے تو اشیارہ مختلف معنی ہاں گو چارے تو گشو گیوار کت کنے تو یہ بڑا کہ ہما لفظ ہیں چونائی ہوا علامتی ہیں وہ چونائی چیدگے تو ایک چیدگے مارا ضرورت نہیں کہ ماں کستے زوری چیدگ سازی بکنے پدشی کہ چیدگ سازی وقت ایک علم ہے مذہبی وقت ایک علم ہے علامت ہے یبری ماما علامت جندہ بزانے علامت پیش کرنے کے وڑا بزانے گوڑا آگا ماہیار ہوتی آزمان کن تو کا کارمرز کرنے وا شر ہیں بلے نہ آگا تو گوشے کہ بیانیہ
تام شتا تام تیکرا بلکہ شتا بلے میں بلوچی لٹریٹ تو بلکہ اردو ونتا بلکہ انگریزی ونتا یا دیگر زبانیاں ونتا فارسی ونتا ہوتی حالا کستے یہ چیز بار بار کو شبیت گا بلے تو ایارا تو وادی وطی کر رہا چاہے بات باید وشی کہ ہر چیز آرہا ما وطی پوش درا بیچارے وطی چاگردا وطی سوسائٹی ابو ٹچ بکنے بیچارے تو آزمان کو وہاں بھی یہ صورتہ نوشتہ کرنا بالکل بھی کرتے ماں نشیارہ نہ گوشا بھلے ہما کے آزمان کارے یبری آزمان کے عزم بنیادی ضرورتاں بیزاں گوڑا لکت کا ہمیں گوڑا ماں ساری ایک نوشتہ اگر ماں یہ جستا بکنے کہ وی آزمان منصر آزمان کاری ہیں مثال برا آزمان کاری گوڑا ماں ہوشا کہ یا ماں آزمان کو وانو کیا آزمان یہ گپ جنگو بھی کہ آزمان کے رہتے لوٹ استا آ لوٹ چیئے گوڑا کہ آ چیز چیئے کہ آزمان کرا آزمان کھانا آزمان کے لوٹو چاہ رہی یکی وہ تی کرا آزمان کے کہ ہما کالبی ماں چوک پیسرا گوشت یہ کالبی ہستے تھے یہ اسٹرکچر گوشے تو اسٹرکچر بھی ہمیں بڑا فکشنے لاتے کستے ہوتی لوٹا فکشنے کستے واقعائیں بن گپیں کرداراں سٹنگیں ہما پوشدریں کسے پوشدریں تیم ہستے تو یہ دوستی چیز آپ پیسرا تی کرا ہستا نا من ہم منی کوشش کے مقصد ہے یا چونکہ میں یوٹیوب میں چینل کہ میں ورنا چاہ رہا آزمان کے نوشتہ کرنے کی کوشش کرنا اور منی کوشش کے مقصد ہمیشہ ہیں ہاں یا کہ میں وتی واسطہ ہم کہ میں ابری و ہما کے فارمیٹ ہیں ہما فارمیٹ تو کا کستے لکھ کے کوشش بھی کریں ہاں تو کستے لکھ کے فارمیٹ تہا بھائی اب تو سمجھتے تو ایوری وقت سمجھتے کہ اسپیکٹ چیاں ہمیں آزمان کے تو سرپد بھی تک اسٹرکچر چیئے آزمان کے گوڑا تو کستے ہمیں ایشی سرا وتی تجربہ وتی خیال وتی افسانہ لکھ کے ساتھ 200 افسانہ لکھ کے تو چارے کہ بھئی نو منی کے رہا منی کے ہما اظہار ہیں نو کمو کے محدود بیانے میں اشارہ کمو کے وسط دیاں کمو کی کالباں پروشاں کمو کے میں ڈھنا درکایاں انٹی سٹوری یک ٹرائیے کنے انٹی پلاٹ ایک ٹرائیے کنے چلو تو کستے بیانیہ ستیچ کے بیانیہ ہاچی تو کستے چیدگی یا کہ تجرید نیم کروے بلے نو درستہ پیسر ضروری ہے کہ تو بزانے پلاٹ چیئے گوڑا تو انٹی پلاٹ نیم کا شد کنے دوستنا پیسر تو بیزانے اسٹوری چیئے گوڑا تو انٹی اسٹوری نیم کا شد کنے ہمیں گوڑا کا تو بیزانے کے تجرید چیئے بیانیہ چیئے گوڑا تو تجرید ہے یک باز وقت کے گپ کے دیمہ روان ہے نو گپ یہ کہ ماں آزمان نوشتہ کرنے گئے ہیں مثلا یک آزمان کاری آزمان نوشتہ کرنے گئے آئی آزمان آئی نویسی رنچ گمان بھی کہ منی آزمان پورو نیت کشی تو کا کالب تو کا منی آزمان جا کرنے گا نہیں یا کہ یہ چیز کہتے ہیں دو میچیں کیا لکھی تھے وش نہیں ہے کہ کم چیزیں کم نہیں ہستے پتہ بیا کہ آزمان کا آرہ انچو اجازت ہے کہ آزمان نوشتہ کرنو کہ آرہ انچو اجازت ہے کیا ہر ستاک دے میں مطلب 7 تاک 200 تاک دے میں نوشتہ کہاں آزمان کی چونکہ میں بعضی چیز دیستگا ماں انسر آڑتا گئے کہ وارڈ نمبر شاشے چیکو پہ تو وطرہ جان کو تھا اب میں کئی پیر مرد زیر اور یا کہ تکاب کا ہے اور یہ سوار اور دوسرے افسانے کے فاروقیہ لکھتے ہیں شمسلام فاروقیہ اسی تو خام دیستا کہ 200 تاک ہے یا 105 تاک ہے آزمان خوار ہے آزمان نوشتے ہیں تو پتہ لگتے چیز ماں دیستا کہ استرنگ ناول کو شکو بوتے ہیں نو بیا کہ یک آزمان کارے اچھون زان کے سے ماں چارتا ناولا میں سمجھا کہتے ہیں بیا کہ کس آزمان چا ناول ٹا چون جوتا ہے پدا ناول چاستے ناول ٹجن دیں کہ گدارو کو شکو بلو چیا اسے گدارا چون جوتا ہے نو یہ سائیں یکی کتے آزمان پدا کے گدارو پدا کے گدار یہ جوتا کھنے کے بارو بعض مردوں سے جیڈی گپ جن کہ یار اسی میں وہ سمجھا نے چلو ماں ناولا جوتا کھنے بلے ناولا کو ناولٹا چون جوتا کھنے پدا کے ناولٹا میں چارے ناولٹا ونی آزمان کرا اسے چون جوتا کھنے میں کہہ رہا ہر وحدہ تاقانی حسابہ چیزانا چارک بھی کہ اگاں 10 تاکیں گوڑا آزمان کے اگاں
पंजता का बोर्जें गुड़ा नावले थे हाँ अगर सत्ता का बोर्जें गुड़ा नावले हाँ ई वो या क्राइटेरिया ही हंसते बित्ता परचा के दुनिया तो का के तो हम मजनी मजनी नावना चाह रहे जंग ना चाह रहे क्रामाजो प्रार्थना चाह रहे ईशान चाह रहे किसने 2000 पेजानी नावला हाँ बेगिंदे आ जमाने का किसने नावले यक लूटे में बित्ता क्या जकीन भी मजन भी जंड भी जान भी भले वादी की चीज देमा रवान कना गुड़ा आ कस्ते वती अमा के द्रोशु में आहाना पद्दर कनान बा नुमा के आजमा का चारें आजमा का चुशी आजमा कम हंसते कि यक लाइनी तो का हाँ मतलब एर्नेस्ट हेमिंग्वे मा एक मशहूर आजमा के हंसते के आप सिर्फ हमेशा के जूड़िए चंपला बहाई जूड़िए गुंडुई चंपला बहाई के अंगता पादाना को तगा हाँ सही ये आजमा की नुदेम तरह कसते वानों के तखय्युल सरे वानों के ख्याल साजिए सरे की आजमा कर चोने चोने माना दा चोने चोने गप कशी हाँ। हमें उड़ा एडगर एलन पोवे या कसानी आजमा के मुवंत आई तो का दो मर्दमा रेलगाड़ियां सवारा या की जोस्त के तरह जन्नो दी हो जन्नो बलाहानी सरा भरोसा दुमी अमा दुत भी तुगार भी तो ये हम एक आजमा के तो आजमा की यानी यक लाइन दो लाइना बगैर यकता पेजिया हम लिख भी और मरचा यक में के मा तारीख मरचा ना बल्कि ना शीखो हम कैसे वार्ड नंबर 6 के लिखता तो आ एक आजमा की सूरत लिखते या के मीठा मार्फज आ हम कैसे द्राज हैं तकरीबन चेल पंजत आका चिबुर्ज हैं भले आजमा की हमें बड़ा तो दुमी ने मगा पद चारे हम चुके तो पीर मार्दो जेरे नाम गए ये कैसे पीर मार्दो जेर तकरीबन सादो सादो मतलब हाँ मैं मुझे पसंद है मजन मा के चाप कनगे मा के फॉर्मेट पब्लिशर आनी फॉर्मेट साबा कमो जांडो बंड बा भले हम 7 पेज तो का है 7 पेज बेशतर नहीं हमें बड़ा कई ची नावल टीम ने दिमाग बस्तगा दी आई कई चम नाबकोफ है तो नाबकोफ है हमें के चम में आ कस्ते 8 पेज 7 पेज भले नावल थी नावली नहीं नावली कुछ भी हमें बड़ा कस्ते पीर मार तो जेर हम नावली कुछ भी ये हम बलूचियाचारी छी नाजुक बारो हम हमें बेसबी के नावले या नावलते भले तो वादी कहीं ट्रीटमेंट आचारे या ये पेश करने के अंदाज आचारे गुड़ा आ कस्ते नावल जुमरहा कहते नावल जुमरहा इवास्ता कहते कि नावल तो का चीज़ाना तो गु सर्ज में जुजियाता बयान करे हर चीज़ारा कस्ते एक जज्बाती भी को ही सर्ज में जुजियाता बयान करे एक नदारगी भी यही जुजियाता को बयान करे किरदार वहाँ को जुजियाता बयान करे तो एक में जुजियाता असला ईशानी दरमियाना फर्क कारण थे यक्के दुमीशी के नावल अफसाना के हंसते अफसाना या आजमा महाचुक पेसरा गोश कहते हैं या कसाने वाकई सराम नबिश्ता बुत कुत का या कसाने ख्याली सराम नबिश्ता बुत का आइडिया ये ओ कसाने या किरदार ये तो यक किरदार जीरे आइसरा आजमा के लेके बाज हुआ था तो यक किरदार ये यक पहलू ये सरा जुरे यक पहनाते जुरे वाई सरा आजमा के नबिश्ता कने ये चीज किस्ते नावल तो का अगर तो किरदार ये सरा नावल लिख रहा है गुड़ा तो आया को सर्जुमे जुजियाता नविश्ता कर गए सर्जुमे जिंदगी आइएगा नविश्ता कर गए या के मजनी मजनी नावल के बितगा आहाना किस्ते पूरे मुआशरा ही एक जिंदा कुता वती सूरत है ना कहीं तो का मुख्तलिफ किरदार हमें जो किरदार मर्द याद हम ना बनते कई 7 साल के युवकी हैं या तहनाई हैं 100 years of solitude हैं मार्कीज है आई तो का यक्के नाम है किरदारा 2 से रंदा कायन थे हम चोको नमासगानी सूरता वो तर याद हम नबंतर बाजू आता पुश्ता रवग लूटी 4 लूटी को जाम किरदार है तो ये बड़े किस्ते आप आ किसी पूरे जिंदगी या के या पूरे आइडियालॉजी बीता मके आइडियालॉजी आयर सरजमिया को दुरुस्ते तको पानाता मुख्तलिफ किरदारान सूरता पद्दर कन गाय नावल अच्छा आजमा के तो कहीं चुक गुंजाइश नहीं आजमा के तो कहां जुजियात निगारी भी भले तो जुजियात सिर्फ हम ही चुरो पेशदारे के आ हमाती के सहारा मदद बेकना
زیادہ ہی چی تو وہی یہ پوچھو بچہ کا ماں پوچھا یا کا دیگر چیزیں ماں ودیست کے میں کے آزما کے نوشتہ کارم شروع ہوا بنداتا میں آزما کو تگا کہ ہانگ کانگ میں کے ویجیٹیرین چھ یہ ہمیں سبزی وار سبزی وار ویجیٹیرین یہ گدارہ بزور ہے یا کہ اوران فاموں کے بعض آزما مندیستے ہیں کہ پدا آئیا نوتی ناولان تو کارتگا گارشا مارکیزا ہوتی ناولان تہا بعضی ہوتی وہ ہمیں قصہ ہمیں کہ آزما کو تگا پدا چنا ترین تا آزما کرنتو کا ہوار گرتا یعنی آزما کا یک ناو گدار ہے انچو شاہگان ہے کہ آئی تو کا ماں ہوتی آزما کا بھی آرٹ خود کنے ہوتی زندگی تجرباتا یک کارستی پورے تجرباتا میں آکنے اور آزما آئیے چنا یک گپ مثالیں دیں کہ ناول یک دچکیارا سرجمہ بیان کرنا آئیے تاکاں آئیے پولاں آئیے شاک ہمیں کہ ٹالاں نی بنڈے روتگاں بیان کریں گے آکے چیئیں ناول ٹے صرف ہمیں یوں کا کہتے ہیں ہمیں چیئیں بیان کریں شاہاں ٹالانی قصہ کاری ہو بنڈے قصہ کاری شانی قصہ کاری تھے ادا ما کستے میں آزما کے بابتا گپ پائے تھے ما ادا کسانی گپی انگتا چکنشت در میں نمتوشی سرا گپ جا کہ آزما کے تو کا ارواح دا تبو میل بدل بیتگا آئیے پریزنٹیشن بدل بیتا زبان و بیان بدل بیتا کافکائز کے یک مزنے روح جانی بیتا کی چیزانا چو کمی مان بگیشین و کمی آہر تو کہ باز مانا ہی آرہ کوش بکا علامتی آرہ کوش بکا یہ آرہ بھی چیز نام بھلے اگر تو نوزدمی کرنا کہ آزما کے بندہ تو بیتے ہیں اما زمان کا کہ چیخوف لکھ گائے ہیں موپاسائی وڑی مردم لکھ گا ہاں گوگول ہیں ای مردم کے نوشتہ کنگا ہاں تو ای داما یک چیزیں گندے کہ ادھر قصہ مضبوط ہیں یہ پلاٹنگ مضبوط ہیں یہ کردار نگاری مضبوط ہیں زبان و بیان دلکش ہیں تو وقت سفر گوما مرچی ہم اگر تو بیچارے آزما کے رجحان بدل بیتگا پریزنٹیشن بدل بیتگا آئیے انسانانی سائیکی بدل بیتا انسانے ہم کے چاگردیں دو ربیدگا ہانی تو کا بدلیت کا بلے یک قصہ یہ بہستارا یک آزما کے کہ ہم بنیادی چیزاں انگتا ہما وڑا ہمارو گا تو ماں میں کی مردمانہ کہ ماں وانت کتا یا ماں دس کتا آزما بعض مزنے دنیا بعض مزنے زبان بعض زبانہ نوشتہ کنک بھی بلے یہ کہ مارکیز ماں چیزیں آزما کے میں دزر ساتھ کے کہاں یا میلان کنڈے رائے کازو اشی گورو ہیں یا ایلس منرو ہیں ہمیں اڑا مارگریٹ ایٹ ووڈ دیں یہ درو کس نے ایکلیمڈ اور منتگیں آزما کارا ہنچینا کے نوبل انعام اشکپتا اور ہنچینا کس نے نوبل انعام نزدیک و گرام بیتگا مدا مہانی نام گرک بیتا اشانی یا فارسی آچاریں غلام حسین سعدی ہیں اور سیمین دانشور ہیں یا کہ دما اردو آچارے ذکیہ مشہدی ڈاکٹر شاہد حمید مردمہ کے مچاریں آزما کے کہ ہما یہ قصہ ہی معنی مضبوطیں قصہ ہی معنی شانی آزما کنتو کا شانی قسم میں پلاٹنگ ہیں پلاٹ قسم مضبوط ہیں ایک پلاٹ طرح گندگا کہتے ہیں کردار نگاری ہے قسم یک مضبوط ہیں کردار نگاری ہے گندگا کہتے ہیں ہمیں اڑا قسم آہن تو کا زبان و بیان ہے قسم زبان و بیان چوشیں قسم ترارا کمیونیکیٹ کا ترگوتا بارت ہیں وہ کہ ہمیں زبان و بیان تہا آزما کار وتی ہنراہاں پیش دار گئیں وتی آزما کے سرا دزرساں پیش دار گئیں بلے کستے آئیارا ہما کے آزما کے جند ہیں ہما کے آئیے دائرہ ہیں آو ہما وڑا مضبوط داشتا تو ما کستے باقی گپاں بلوچی ہے کہ باہر بیتے بلوچی آزما کے سرا گپ جنے تو دیگے گپ جنے بلے ایک ما آزما کے سرا کے گپ جنے تو آزما انگتا تجربہ باز بیت کانشتو کا تجربہ باز بیتا بلے یک مضبوط ہے قصہ ہی ہے مضبوط ہے پریزنٹیشن یہ اور مضبوط ہے زبان و بیان یہ نام ہے ما دا آزما کے کہ ما میاں عثمانی یا کہ تم آزما کے سفر ایسرا گپ ترانا تھے اور یہ گپ ترانے نیاما گوما کہ ہمیں کہ ما مردم ڈسکس کوتا یا کہ ما آزما کنا گدارو یہ ڈسکس کوتا اشانی سرا گپ ترانا میں ہمیں کہ آزما کے بابت آیا یک سرفدی ہے یک زانگے کہ ما ہم بزانے میں گوشداروں کو چاروں کھوں بزانا کہ آزما کا چون سفر کو تھا وہ مرچی یہ قصہ کہ مارا سربوتا آزما کے دروشما آزما کے نام
इसी सफर चुने नहीं बुता क्योंकि मैं उस्मानी गदारानी या के गदार नवीसता आजमाक नवीस बच्चा के गिश्तरे के गदार नवीसा आया आजमाक नविश्ता होता टॉलस्टाई भी या के दस्तोवस्की भी तई चीकोव भी गोरकी भी असला मनियाला शे के नावले आजमा के ची असला फिक्शन है ना दो यक्की चीजें जो दो यक्की चीजें और नु मना चंदन साचा गो शरफ शादा इजाजत भी दे मैं चैनल विचारित सब्सक्राइब भी कने और माँ गुशुमा नोक्तरे प्रोग्राम नोक्तरे रंगिया गुण दिगम मरागिशा आवार में बलूची प्लेटफॉर्म में मरागिश रुशने आदिंक बलूची प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल